Adeshiman mama mama kwaba de moba Emadek TV so ene ye kɔ piemu ewo alatama mu na ensem ana video etwago social media so ene asem asi ewo alatama mu Nigeria ene se video ye hu ewo social media nyina ene se eye abaiwa bi ene abrantewa bi ena wo mo eye wedding na ye behu wo video no mu esem eye ayefoba no ediaminka efra sorry dem wa pia wo kɔ ne fie na hwehweye etwemu a eye abaiwa yi ehia abrantewa ewo social media meche Facebook na womo echate ya fall in love ya omo edidi nkomo ema abrantie ka try abaiwa se oye adwuma ewo oil company enti ema obai agitumu esanse ba de okoware na wunya bema oye adwuma ya obetimi ahwe wo na ofie ya na animonyam wo mo de ne kofie kura na ya yensi ne fom na eno na anopa omo ye wedding na minim sasofo no ene kobisa na adwuma wo ye no na no patre ye na oka adwuma oyo ene nde okae se enya ade a oye adwuma wo oil company bia na chese be bia adru ne de wanka na okre na se ode abaya no kodru fi anhwa na angoya asempapa amfa ama no ehonom a sorry dem a we de kan abone ne mfa abone encho ende odwudugu ho dwa na abaiwa yi eti se saa ne kunu ya oba be ware ni enye obi a okatre ne se oye no ene nde o se enya anto enya ntua se me odi ntwese ya kire me na wa mama kobo me maame mama ne amoma se omomre abetina ha no mafre sofo se yenhia ware so abra wonye de na wo ye ne de nso nya de ameware ena abaiwa estisi kwan so a odi aminka woko o se wonya enware biem aden abrantie no atwa antwa atwe ne se na oye adwuma wo oil company abranso a onye adwuma ewo honom na mi bisa me ho se enti enne maiwa anase enne eye maguna yabai se obi koware a ya munye hwehwemu investigation se obi asori na okoware wo bimutim kra ene se ohun se nadamfo bi aware na nani agya ono so bepra so obeware sister ana abrantie ma menka asem bi ntwom se uhu obi aware na se mu oda eno nche se kopre na koware ana se obi bia na wo accept ne so ombra wa brabom obi ane ne ti ode na mwiase ena afa so obi ane ne hyebre ode ba wiase enti no uhu no odi a na wa ye na according to say the obesi I live your life wahu enti une ne kwachati yo chantrotu so wa se wadaje ede ne nsa ato so se na obi so pe wa se o chan enti yenhwe bibi ye na yenhwe social media nso yie pa na enye omu nyina omo ho nyum nyina na wo mo eka no kro medam ase emammo ene hwa ade na mehre mo subscribe na mo share emfa maye yada mase bebre